much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH kra. Mamo akwa bashonko eba to my GHSO nana ama owusu a enimidi na sabre so de na trading issues and anebre aso se mede ebesomo ewo ifide eso na busuafo menko ensemro emu ejaketie pa amani mumeso ewo Ghana National Fire Service there's a headquarters at Eastern region. Nebuja folk him so on the come edum jeko artist womo edum ya a share japade ja say at the kono no akodare wumu a womo etimi ehye nti bo bisa say ba ne say and womo anka so makache eja ama no meso ha womo entimi enhwa no na aye example to say dey ja enikan dey bi and esi wo na dey enam so MMA can say and say reporter abetoja ekre say Eastern Regional Headquarters of the Ghana National Fire Service no my four BNCB no one more Assistant Chief Fire Officer Mr. Samuel Sapon Mensa kwanya wode omo afaso no aya omo ya tete omo de hu ya ama esi ade womo de omo bufu show nia ya odeli na akosue nananom abosom so atese womo abru nia se ya nananom ene womo Assistant Chief Fire Officer Mr. Samuel Sapon Mensa yi eni no ewo kwanya wode omo afaso eno so na womo ekire omo nsem omo se ye papa no de ensem ato womo so a enye no kra bako se ade womo nye eno so de ya pa ade womo nye de ato so eno nti ade womo nye ena womo Assistant Chief Fire Officer yi de ato womo so na wotra ensem bi ebepie mu ewo media mu ana ensem no efa katasheshe no proya koso ewo Eastern Regional Headquarters of Ghana National Fire Service no emu na katasheshe no proya no na etitu na ejina Mr. Samuel Sapon Mensa openi ho na tese wono ena na so boni ya koma no se wono na wejine mu na tese wo makata hihye ene proye koso go service no emu na ye report no koso atre kire mu se wono ena tese wa hye no ho proye ena waye kokroko ewo jumani mu atese wo bi nka na sem wono no ye bone a obi entimi entia na nso wode ni kokroko ye no intimidate omo edikata omo so batese de oye bia de okachire obi etese wonye ama ye tax mienu aban ede adumedumeko ni se in case se wo munya distress call se obi efie hye obi ejapade hye na sasasi bi bebi ato bebi na hye wo metiri ede akodum dia no sa tanka yi ebra COVID-19 eba ya tese restrictions ahodo na nsem namu ede ba ye koso no woma drivers a womo drive tankers yi hye no ma ewo ensuo mu ene womo tonton ensuo no ede ma hospitals ene enmeku ahodo na sa sika nan po nka de ye famra service ne mo ne fa to na tese ntoto ye ejakas mienu kurasi ho anka hia siesie asike so mo 5000 Ghana cedis ka beboa na nketime siesie sa kas no asese ade esiwa enye hwe ya tese ewia bo na ebo ensuo to so na ato abo no enka onfa sika no emele bisa na nso wo mo hwe mu sika na wonya ye ewo ensuo no wode tanks no ekotonton ni nia no ni nia akopie mu ewo no akasa ne personal account ma de se obi enu a wonya asempoa ewo mu na omo se wo mu eno esinchen krampa papa na mu no waye kokoko tititiri ewo dwuma ni atese ase de wakoji tumi bi efibebi ene wonya ka na ofum na atese wode agye wo no ma atese wo ye hwia enye na enti amani hu aye hu ama o intimidate wo mo enti ensem no epie ye say no na atese amanfo
keka wasem che ne sene abasa fa Mr. Mensa ni suban e woda le di ewo Koforidua headquarters wo Ghana National Fire Service headquarters wo no eno enenam so ama papa yi Assistant Chief Fire Officer yi wode ne nsa atre officers a omu eduma man miensa so wo eno omu leak that information wo na no wo nya nsem currently nti wo anu wode le ni ato wo so wo eno makoka ensem no atre media for ama media for so edede tintimai wo just Koforidua about to so nti ono mo etra sia enye ye nti no so no wo so hu say na da bi o asempasi na we efi yakache na akwa bonte ma media ti no mo de ka misa media ni say ehi fa no mo konya almost subscribe we na say if no mo konya nsem no wo utie ya na say wo de subo na akobo ma obe mo ejuma abom to no so de so mo tena say enye ye ti say wo so say wutumi so ube o de subo ebe bo mo na te say why did not so e you made e Ghana National Fire Service na Koforidua headquarters ejuma amoduma die mu dia eno no mo so omu ni obi omu bako die ne dia na no abuso mu wo ho wo mu so de wo do ade so akoso ma so ye na wo ka wo nsem na wo de wo mu nko ade na wo hwe nsa de ko hwe di ka wo dia entepa so eni afe entepa so me di dwuma e de mo na nti ewu be hia se wo mo e de be fa ho na no e na ba eja no e de butu e wo Cape Eastern Region Fire Service no emum na ebuja for ebra ensem trofom ete de koso ne tese ensem a wo mo akeka e de afa no no wo ebe papa no Assistant Chief Fire Officer Mr. Mensing ne Public Relation Officer so wo mo bisa ne se ensem no nukware wo mu no te send no no anche ne nsemu se ampa se le juma efo bi ono o manya kasakasa san corruption cases e pie fi o makachi ebayem na no eno de to just say bibie ni wa ekoto sa bibie ni wa esisa no no kra po de sa kata hyehyɛ no for ye omne bata no kra po no nti bi da time just si won oni sutumi do so won no o ma command won hye obi asese won fa isuo nko fa isuo mra bibia enti de nsem na wo mo ekeka no wo mo embotugu no wo mo montugu no mo so so mo bodua enti se sia no wan na ebru nua no enti na ebru nua no na eduabo no so no just say ne fari by na ga sa anything na say ensem no akwa mienu enuma fa miensa no ehu ni say wo penu no afum no penu no so hu ni say wo fum obi aye wo nyina ni tubi so nya hwe enti eduabo no ebebe mu ana say ebeye kasakwa na ni ni emu kwa po be bisa say adai ti na se adai obi aye no resort to eduabo akwese eduabo justice system no na se adai trend ya to obi aye na no de ni a kire ho na ti eduabo na eduabo da ngasa mu asem nche mu nye yie papa na hu wo mu kakra na kopodua na enye wa so biem ene besaba na biem nso no I think say senka ye justice system no is in place and in order enka ediabo nsem no enka mu bebre wei asem sie no komenya bebi akotro mu nsem amdo mu kesa akotwo a ebe hwehwemu pefe a obi abehu se se ha na ofom ya no akire ofom ha enye ha na ofom no ya ka kire no ka sa na tie ye obi sa wo Ghana ha che se o metiba ka nsem ama enkofo bi se bosses any employees asema enka menyo sure se eduabo na manfo yi edbefa na so akoba ne se aha de ye hu bibi sa wo ha se ye di bibi sa na se ye new organization bi sa nti obi aye ya ne wa fa no wadwen ye obi kra po a the see no wo mu kra mu system no kra po ti we slow fa en investigation se na cobra kon ne plan ni se ka un kra po no tu di pa po nya rechemu wo mu se wo de ne nsem ba ko da nti no na ama na kopie mu se the see ade civil service nya so edo mu age eduabo emu na ni no sempa ele ba kosi video si ase won so adwe twe no momodi an fa som yen ewe comment section na bia mo so no follow yen ewe Instagram and your Twitter account @tumagh_, Facebook so ye wo ho tumagh na ama owusu a enimdi na me ya doma ye bestan edi eshapi makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na so scrap bomoden o be hwe pe
na wayɛ subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wobɛnya ne yɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira na wura too much GH. We what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo, we between family the great tempo and bring one man come when you Too Much GH. Too much GH, more too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. Me did that say Japan. A break be and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Me da love you.